nā ahakua ngā rāhuitanga ki a tātou, ngā whakakore ngā konu he te anō hoki, I kaha tonu a tātou kaipuoro Māori ki te whakaputa I a rātou mahi hei whakarongo mā tātou. Ana I tētahi kohinga waiata Māori nā mātou o te karere, e kite ai te whanaketanga o te ao puoro Māori I tēnei tau, te tau 2021. Kei te neke te whenua, nei, kei te hia kai, ngā iwi, ana, ko aua tāngata anō hoki, he mana motu hake tō rātou, me pirangi whakarongo tētai waiata pop kei a rātou te tikanga. I grew up listening to Himene. I grew up on the marae watching my nannies sing. And now I get to do that in a whole different way that I get to share with not just my whānau or the nannies, but now the world. And so I'm a byproduct of my nannies, I'm a byproduct of all those himene. Kei te hikaka te ngā kau, me te wairua. Anō hoki, e hara I te mea, ko enei whakawhiwhinga te whāinga, engari he pai te whakanui me te whakamana I a tātou ngā kai waiata nei. Obviously with Tiniwihi doing what she does with the Waiata Anthems thing, it's given it a platform that we really wanted to be a part of. And it's showing, our rangatai, our young people that, man, you don't have to do this, I guess you could call it Pākehā. You can just do it in te reo Māori, and I feel like that is, that's awesome. I think it's just given me more confidence, feel more connected to this kaupapa and also to my culture. Us as an industry are aiming to become a bilingual music industry, and we know that the promotion of the reo through music and through waiata can really help the embrace of te reo Māori and revitalising the language. Mēnā tātou e whai nei kia kotahi ai tēnei ao, me kotahi hoki ngā reo katoa o roto tonu I Aotearoa, I roto I ēnā rārangi matua. I te whakarongo kia piki ake te taumata, engari te taumata kia rongo ngā tangata I te reo Māori kia whakaro ata. He hura o roto I tēnei. Kia kaha te kōrero Māori, kia kaha te ako I te reo Māori.